Nga kwa ban ya shop bot just rendam haduk sengi jingyap bet. Sto. Haduk sengi jingyap bet. Sto. Namar balai ba u mention direct enga am bang kre pi ki kon kabri hinyu trap baro nga ngalong ready hakano no poru kat ba ong pi ki kon kabri hinyu trap kamot nginyele abe haduk sengi jingyap. Ngan nyele abe haduk sengi jingyap. Sto. Ngan yele abe hadu banda yap. Sto. Yap mau ni yap mangarum lilei. Tang banga kwa bet banga ngan yele abe hadu sengi yap. Lada ublei trekenrat ujung u khamha ban yanga ban yu ublei trekenrat junga nga kwa ban yele abe bat u ban ye penyap bet. Sto. Ban ye penyap bet. Nganam kwa ra ban yele kamkai nga kwa be ban ye penyap. Sto. Nga kwa ban ye penyap u. Kani kadai ka message jonga ya uje senrem ba nyale abet hadu benda yap bet. Sto. Hadu benda yap bet. Nyale abet hadu benda yap. Wat ngam tingan ngam tip yai tang bang akwa benyele yop batu marsimiau bet. Hadu ngejing yap. Marsimiau. Kata ka ka message ka banga ngapa na nga pi ki khon ka bri hunyo traparo. Nga ngam deu khapot lia. Kumba umenchen ka teng jonga am Jason Ram ngakwa ban ya fight bat ukpa jong ki balang kristan u Jason Ram. Sto. Pangkre mame hakano kasngi ban yakandu I will fight you unto die. Sto. If you die, if I die. I already to die. Sto. Kani kadi message jonga eme Jason Ram. Mesdang mame. Nga pangkre hadu sngi yap. Yap mame, yap manga. Nga pangkre yeladi. Kani kadi message jonga eme. Namar me de ukpa jong balang kristan. But me mention direct ekateng jonga. Kani kadi message jonga eme. Na katakadaw pangkre. Pangkre mame. Nga ready manga. Nga ready be direct. Me deban persyabi direct. Hakano ka jaka. Hakano ka jaka pangkre mame. Lada me ong daus dia. Dawai lengkut. Dakatari bat dakri prakti lia. Tang banga ngakwa abet. Nga ready bet. Ndon kamaan lia. Kumba meme kwa banle bean ngar wayat bean lia.